Klameta disiram lanang hati malas ditinggal ai kita babang jarang ngalah belut kita kejeng kuya paeh ke depan sarang sebuah gelut jeung mitoha beribu-ribu kucing orang kaya kucing dalam ayu ya mah orang kaya kucing dalam ayu pinggir kali ditebang sikatanane ngadang-ngadang wong duwe laki diadang pegatanane beribu-ribu pusing orang kaya pusing di wayu ya mah orang kaya pusing di wayu baik bongan bangkong kita bongan bangkong kacai udin mandikun bapak lurah tarana bohong pembangunan terus dibuktikan balong-balong langkah dagingnya ditolong-tolong langkah ini ditolong-tolong langkah ini sing berkurang gini tuwiro sing got kerandang cek pulau dijadikan lawa semi kurang iya lebih baik kayak dia meracun juara di gunung lu mau sedih partaka buku jalan kena jujur tarali kabar lalayan cakang beyang bocah darunekan Geroyan mantap kuat emot sam jeroning omong kebawa ada
yang lain gerak lain japati balang jam yang lain lain bila pati sepanjang surya dia batu melapada di basis itu yang datang tuh mata jadi garis desa dan orang ngalek-ngalek loncat keningan Madera Salwaya batin ceri jero hati Terus deh lebih tugal lebih akan ada yang mau ajari deh. Tembakan waktu jeng purik iku menuduh purik iku mati ada mikri barang kegedean udah ciliki ambekan segala orang seger ngerokok nega kurang sedap wih apa lagi rebalan kita ning selear barang nunggu deleng saya ini tinggal ning kelek langsung dibuang percis oh mungkin ya kayak beru mungkin nyambung rokok kayak tampar cek kalau wajib dikatakan cek halo tes cek halo tes para pendengar halo tes cek tes kurang bagus cek
Halo. Wah, kurang bagus ini. Apa itu? Uyuh. Wih. Betus. Wah, kana rakaduman ning kita. Ya kita nih mata semik. Tes. Siapa? Kita kebisa tes. Udan majalok minum es. Apa? Udun tas udan tak pernah minum es. Ya, perasaan orang ya, orang mangan es kita ini. Dari mau ikan ngomong berarti es. Tes. Hah? Tes. Oh, netes. Tes. Es. Cendol. Cemcau. Bubur aci. Sekutang. Ke gencang ke bubur ayam ki. Kita sembik nih bubur. Di kopi di monitor. Tukang kopi. Tabrak motor. Kita duduk. Checking. Anan cek uru. Orang banget musuh. Kesek kabel. Kesek kabuduk. Palingan rada ngegeril. Sari kaya kembang laja, dua mertua ketelak meja. Wih, mama ngarep nembang ntar apa itu? Musola buat lo. Itu parku musola itu. Memuring nembang be marah-marah. Diku. Ngomong akeh siji gak salah. Ningin tiga amun mama ngomong mukonon keluar karmuring gak duduk musola. Kata orang-orang Cacing didorong-orong. Jakarta didorong-orong. Berarti uang ikin masih bulan Ramadan. Bulan Ramadan cakaran ki kencang ki merenek ki. Ramadan. Muntas puasa katolol. Rebalan. Rebalan. Bapak aja keluaran kamu rebali ku. Kang rebal bukannya Ramadan wes. Bukan Ramadan. Angka bulan. Wong tas puasa laju kuriayaku. Iya iku riayaku. Jadi mungkin mau riaya. Saidul pitikku. Apa itu Saidul jago. Misi Saidul, muring bagus aku. Hari nembang memang ningin tiga kudu sing bener. Ambil kerumune enak. Kita sedang edan gak konon. Dari mamang menembang kalau masih terjarang sama mamang dia mertua. Rapi karik siji mertua lah kapisan kabeh. Ya bukan jaluk-aluk nang mamang. Mertua di kon mangan meja ya mati. Lah kudu salah kita mertuane orang lenger. Buru meja di pangan ketelak modar. Wis mantuk sing ripu. Bingung nang mamang ora dingoni. Waktu pate kon ngingoni mertua. Ih, mertua mat jero kendok tuh Pak, kendok. Anak mertua sing ngokokaken motor ning mantu omong. Mertua teladan nih. Jadi mertua nokan motor ning mantu. Itu iya. Berpapa kita mertuane lah tak tokan Orang motor. kok bela tonjokan bae ora guna sirah. Rugi kita udah mertua sirah ku sae sumpah. Orang apa kita mertua tak tokan motor mama nang kita. Sing gua teh sing ngejengking enggak apa. Iya. Iya sing kaya sesudunan Ikaran motor si ninja ika. Wih si ninja. Ya mereka kan. Duduk
Ninja apa ninja besi? Tapi ya kasih sing jengking kono. ate sing hargane ralang kan. Ini larang ya. Iya. Larang. Apa nih? Larang. Iya iku Dudu larang. Larang. apa nih? Larang. Larang ning kene. Wis aja sih rasa. Berat aku bocah kunku jangan. Ngomong nyakin cuy nyakin. Sih. Rewel. Ari Arab nembang sirah kokon ngebenerakan amun kita rumah salah bu sirah bener kokon ngebenerakan gak jam muring-muring. Lah iya, amun mamang emang pengen nembang, amun mamang orang bisa ngomong nih kita belajar ketaken gini kula iku menembang becus ora yang ngomong deh pantesan bayi gitu kebungatan gak bener bedi masjid ya main celangap bae nembang masih ngomong makna nunggu pelenggong buku komo nembang aja gak ada enak mah ulap orang kakenan Itu juga sing pinter ya ter gacang nembang kono ter. kita mau negor nembang cocok sing nembang kan Wih cocok teh. Lu njak nih wong dah derakas ya. abong mentas ning sadang sombong Sombong. Di kandang sapi nih. gimana Sombong. ya iku Lah iya kon sombong. Aja sombong. Enggak kebak. Orang setan lo sih. Muring wah kalau. barang mentas ning sadang nunggu kelambi nih gak seragam Seragam. Anak gak seragam aja seragam. lah iya sing pada baikku Seragam pada baikku seragam aja seragam. Ini kalau iya pada kalau seragam apa bedanya iya aja seragam. duduk seragam Duduk. kayak bocah elok pada main bola polika Bola. iya elok kan Duduk bola, bol ajur bol remak segala. Bol cacingan. Bola sama bola aja bola. iya kan lo kelambi seragam Hati aja seragam seragam. iya seragam gue Hati ya seragam. lah elok ngenggo anak-anak pelatihku kayak mamang Dia pelatan makanan kau. jadi ku lawone kaos kono celanku aku seragam training iku kabeh Apa? training Training. iya Wih, training kau jadi gayem training. Training. ya apa bedanya sih training kono training Training saya tak. Waduh gerkosi sih setan gua bocah kunci. Jangan kalahkan. Training aja training. itu orang kayak mamang ngenggo rompi kebrilik Emang ulah belang kono berilik itu. Itu belang be ada berilik. Buang pengen. dewe kema sedep juga sombong gagah Siapa dulu gua gitu lah. kayak pakaian jaran dingin dindi ga hari gagah madudu mo ko hindi mo pendasi dinggo hindi orang borela Nang gua apa? ya pendasi dun Enggak pendasi. kaya iku ning guni iku Iki pendasi. Ih pendasi. Ih plongo bocah duduk pendasi Apa? Solokan. Batapung segala ki. iya kayak Rumah konon sirah. kayak Dasi endas si dasi. oh sing borelang bu Gua aja belang. Belang.
bensinanku. Wadah bensin, corong bensin sahabatku. Pakai teman bicara sih dia. Pakai cem diomong merasa. Lah iya wong. Corong bensin kita nih maling corong bensin tak konon. Mau ke sini ini sahabat takon. Mau kok ora motore. Iya, untuk antekan bensin. Tuh kuning siapa? Kuning kono aku. Di sahabat. Iya. Dia tutun tawa corong teman mang Iya, itu. ora sumpah. Dia primen ngeserin kan orang corong mah. Su aja mengada-ada saya. Dia sahabat itu waran termos je. Corong antrakan je. Corong apa warna abang je. Bukti karo nyata. Bubuk roti. Nih mata sirah. Ini nyatane corong bensin. Wedding go itu. Jangan terang merang. Woi duduk corong bensin ini kena tolong. Apa nih? Gadangan udah kayak bocah laka nyoti gitu. Amun bengen. Ngenggok telepok abang mokon kayak almarhum bapak saja. Wabak melaku kayak weruh di sini. Beruh gitu. Wis ngecak nembang, arep nembang mah. Hah? Arep nembang apa karo kita babadian ta? Nembang? Arep nembang apa sih karo kita? Iya, tuh nembang apa bega bisa baik kita mah. Arep babadian nembang. Bebannya apa? Jer arep nembang sih. Dari mamang bukan nembang. Ero Emangnya mamang nembang orang nembangnya wawang salan sira sing nembang kita sing dibadekaken. kita sih nembang. Ya, Mamang sing apa deh? kita sing ngebadek. Saya ibaratnya mau ngaji. Wong ngaji. Kita ngeja dilalar nang mamang konon. Iya iku. Kita sing ngaji mamang sing mana nih? Ya, kita sing ngejamaahaken. Jauh iki sore berapa boleh diras. Kita nak nembang. Duduk. Kon mangan sing mau ngerewek kon nembang kita takon maneh monyet doang bocah kono. Rongokan inang sirat tuh. Iya sih kamu. Was temen tidak kira itu. Kita gak bisa nembang mah. Duduk mamang bang. Iya, kok enak itu. Durung. Iya, durung. Jadi kita kerokan karo kuping jarane ya dusun. Ada yang ngomong makan kuping malah ke berutu. Siapa sih ngomong baru berutu? Kan kita ngomong karo kuping. Dari sirah ngomong kaken arep nembang karo kuping. Lah iya. Ada yang ngomong makan karo kuping malah ke berutu. Ya kita nih ngomong berutu. Wis saya. Bulat bayo lah. Daripada kering ditaruh sama menang sirah. Monyet doang bocah. Wis nembang kacang, mau kacang nembang aku. Ya rongakan. Rongakan kita nembang. Kita arep nembang mama arep nembang. Blak temen. Amun semit orang rungu. Bang kaget hatiku. Atuh semuanya nembang aja. Oh aja bedas-bedas. Ajak kewong-wongan. Akeh wong gering. Di rumah sakit. Duduk. Di Duduk. kemana? Sesalam. Mamang. Kayak tukang tape. Arep nembang eta arep nembang mamang. Di arep nembang do arep nembang. Eta arep nembang. Eta kita nemah kita di arep nembang kang di arep nembang rokakan eta arep nembang kita di arep nembang rokakan arep nembang di arep nembang rokakan arep
nembang kita nih di Arab nembang enakan rong kadang sirah kita nih Arab nembang Arab nembang kita nih Arab nembang di konama kita Arab nembang banding Arab nembang kita mah Arab nembang kita semua pengen nembang kita mah ruang rapat jontor si Bibi menekakan rewel baca mah aduh sampai lara bibir kita macet ya duduk kita yang nembang jalan di mana dusun hah di mana jalan nembang jalan mana bapadean nembangnya sira sing nembang kita sing ngebadekakan dotol jadi nembangnya gua makna nih gua makna gua kata-kata bentuk kata-kata ada nama mana ya boleh awas sama dibarikan awas nembang apa sih uang salan ke maaf beduk kendor eta beduk kendor ditabung ngejedor jedor susu kendor kelemen disodor susu rapayu kopek kompor rapayu sodor banget enak kan wih pak sih enak kesinggung gua kopek tolong iya kita menembang jarang salah nembangin susu genting kelemen aja susu kendor susu lakawang kuning kena kendor jadinya aja susu jambu air jambu paletok susu lair cong kotok ayo susu maning itu ya mau kendor susu ini kiki lair kayak susu wewe jambu air di sisi pagar sebelah dihakang kelong susu lair pakai anggel sebelah moncor kakolong ngelewer deh anak cemerang nyil batin kolon jane borongan susu kabeh ku said ya nembang uang kasih ngomong kopek ku tolol iya barang bocok ya memang sebade kita sih nembang atuh jaga mengisi dong kita nek kita lo ngabade kapan lagi gawe ketek di talian susu kopek akeh dakin wis lahir debeng dedakine bungsi yang lain aja say ya, yang lain aja iya jangan susu kopek kompor dakine mebeng adus ecek kita walang dami gede sikile kasep randane pesek tesarmi gede iti ada tesarmi nih tolong misi ini maaf jadi digenti aja susu ecek walang walang dami gede sikile kasep randane pesek tesarmi gede iti aja karena tesarmi nih maaf mi maaf duduk tes harmi kene loli uang tambak sebelah sadang bukan ane tes harmi ini ngajalukan pura sing dunya takang eretan berangdi bebuang gentik aja iku tuku kerupuk ning Senayan silip empuk langa sing doyan tuku kerupuk di Senayan silip empuk malah kesing doyan nung ajit silip iler deh kuman bisa saya bilang sedang ulah lading sini gunung
di situ gunung diadukan pating baledung. Di sini bingongan, di situ bingung, masih niken rangda buduk. Lah kasih waras terangdane. Ih, rangda buduk gede perebutan. Sadaqallahul-adzim. Sadaqallahul-adzim. Masih Sadaqallahul-adzim. nembak kelinci di kebun kanas, kebobole digiring-giring. Aja lo kopi sing panas, kue nak 20 piring. Mereka nembang mohon. Maaf Kang Lebar. Maaf Kak Isa. Sisa itu mas. Kita Nembang dodong aja lo gimana sumpah, swear. Ngelingakan doang. Gua kadang kali ngamji, kita ngecoblak, badalaknya meturu. Wis aman juga bayar wis juga. Sadaqallahul-adzim. masih semping rereng disampaian disobek dijiun pok-pok nang termos majoreke lumayan tukang nyolong isi wit ayam. Gila kau uang takon silit ayam gejros Indo goreng muncrat. Wah keblak betul. Tas penyakit kolor naik nang penyakit setur. Penyakit apa? Penyakit setur. Duduk penyakit setur. Penyakit seturki kuno wis. Penyakit seturunan bener. Banyak pun sing elok kenteng sebelah. Atau yang duduk penyakit setur. Orang bisa nyebut setur. Maaf. Kita sing aja sebentar. Wih, nyebut itu po kamera depending. Aja pandingakan. Mamang Sira di mamitin aku. Gua bilang kita memitin mamang pengdipit ngebeduk gua ancang-ancang lu kayak sambar geledek. Coba sih ngelun, ari wis dawuh matolol. Aja buru-buru kepengen anak kenapsu laka lembek. Arep gancang, tarep ancat, kita menduga naksira. Primenjara kita. Maksud lo? Itu maksud saya, bagaimana kata saya? Kalau begitu mah kamu itu jangan suka ini. Kamunya nurutin kita menganan. Coba kamunya nurutin kita itu. Saya bagaimana nantinya ngomong apa kita ini? Iya mau nurut apa? Aku beduk gancang, aku beduk ancang. Iya nantinya beduknya ku aja gancang-gancang kita naruh keturutan pengen ngiping. Jadi mamangnya pengen ngiping. Tuh ngomong ngejaluk ngiping konon. Maksud gua ngerti loh. Ngomong Indonesia. Berajar. Becus segora. Tuh ini kan ke sini Jakarta hilang. Wih orangnya. Mudik orang. Hei kita kasih Jakarta orang nggak mobil nggak motor cegat. Dicegat? Si Jakarta gak naik kereta. Di Jakarta naik kereta. Iya. Di Gang Brepe. Gang Lime. Oh Gang Lime. Iya. Naik kereta. Naik kereta turun Rengkes. Turun ke Rengkes. Rengkes. Laju ke Serang lah. Iya kelebuan terus sama. Kelebuan sih lah. Oh jadi jampet kurang setrepet pakai nih ya. Iya. Merepet habis. Abang Jakarta
merepet kabeh. Aja gancang-gancang alon-alon wis tua mah ora perlu gancang alon-alon remet bae tekang esuk ora riri iku penyakit tua ora kelingan iku mah duduk orang kelingan dusun remen itu penyakit doyan tiap orang mah lah tua iku ya lumayan deh tau ancang nggak aja gancang-gancang saya gendangnya jangan gancang-gancang aja gancang-gancang karena mama keluar iping iya iping aja iping ngiping dodo iping angka angkon kaudang wis tuwo siap deleng rengkak kita oke oke guys mau didelengakan ongko bocah kieu ding batin penyakit sarwan kene lah jere mamang deleng rengkak kita lah kita melotot ngedeleng ampri masya Allah jadi kita menitepak berdoa kok kita ngarang kene tepak berdoa kolor tidak ada dia jundel pun jadi mamang pakai nama cacing silakun jundel penyakit mereka tepak berdoa kita rasanya sirai kan ngelak sumpah ya jere mamang nyet sirai jaluk anca aduh kon kabedak waduh bulat itu lah mau njaluk pedugan sing jaluk bulat primet di mamang ini nafsu orang kejakan wani anak itu mati deh ngelunjak bocah kuno jere anca cepat ancaan itu ajak ngalai aja ngelai jasa tetap sedang jadi mau makancaan keancaan bedas temen semet hah? semet ya bisa semet dia cabo ngeluk di bocahku bisa nih sirah kita sing salah sirah sing muring pun bocah sing ini menyebut bocah iya bocah wis bocah kusan bocah wis bocah semet aja bedas temen bedas semit tuh melambai on semet
Wis kuwi. Balik ibu. Sing berewet ngebutuh kita tadi. Itu kan nggo pempes ngono. Kita ketuku pempes wingine telu. Ngeloyong iku jari mar kecewa ku. Sing lulur ngono. Apane? Sing lulur. Dudu lulur arane iki. Sing lulur kan. Apane? Arane. Dodo. Siapa? Iku. Ita asmiku. Oh, mbok si lulur. Ya. Wis tengen saya. Semet beneran. Wis tadi urut. Dituil dong. Aja tiul-tiul doang kekeringan gitu loh. Berasa ngomong riwil. Selamang sempit. Kesemetan. Cuma bisa dengar. Wis rira deh. Rira wis. Diturutaken nakah. Terus, ya terus. Agol yo, terus. Wis kependak oleh memang rusak banget. Jere. Jere rem. Kabol wis. Mau dikon riran sih. Wis kabol jere-jere ya. Modal 5 mas ya. Pegel. Pegelas. Ya pengen rasanya pengen roh. Lumong sih ya. Ya, menurut pada pegat mual prireni. Prireni temu wis ini. Anduang. Wis. Yes. Jelen. Tung kalipik hai tulang bawang harap rabi ora duwe duit rabi gua ngajak perang tung kerisik hai tulang bawang harap kawin ora duwe duit rabi tua ngajak tembakan
gunung keripik kae ketulang bawang mangan keripik sedikit larane ning tulang-tulang. ini modal marang Hah? anca-anca wae Arep apa kono? ngerokok arep apa iki ngedelenge kayak pemaju Ngerokok ya. Ngerokok cocok sirena kita melengkung ngerokok ora. mesti saya aja kayak pusing nih kita Lah tuh kayak pusing atuh ngerokok wong mah. lah sirena kebina-bina temen iku Mamang kalau kita mau ngeroruan masih ngerokok dewek bae. Kalau kita lagi takon ditar apa iku? arep ngerokok nek lem sirena ngerokok ditakoni komer maling Komo-komo. yes kan Nggak gaya rokok takon. waktu paten kita dulu di dalam lagi rokok Orang peng gitu kan. Amun kita bapak nama mama orang metu. Amun jero weteng begitu. tegar ning jero weteng kita nih sirane budur-budur kira weteng Mual. sumber dikarep pisan Atuh kelima sebut kabeh modal. Nah, dari kita mah tuh. Rokoknya rokok apa? godang garam si Surya Udah ngarep sih? Surya Ih bocok mah ngerokok juga. Ngerokok, gua di mana gudang garam. makna gudang garam itu hanya dikenyot Ih, bocok kecil. terus saya udah apa sih modal kita lalu Hei, den dari kemarin cewek kayak mau lagi. lu apa gelbe dodo kairan Maaf mari kursi, aku beneran kursi. Go, kita mah go, takon ngerokok. Bikin tindi garing ngerokok, maberu nih rokok api kuna kun. gudang garam si Surya Udah ngarim siapa? Surya Udah ngarim si Surya. si Surya Kita kebingi ngerokok nih kuon pada baik. gudang garam apa ya Udah ngarim si Serimin. sering Hati kah, bukan pun. wih si sering di disuruh tes sakor nabok Lah si Surya mah ono. Ih. min aja para saya min Aja parak-parak si Tera mau Surya. Iya mungkin, mah. Saiki mamang doyan gudang garam Surya. Kita ngorder duit, amun mamang kebate, kebadan kita tak tuku kekanane ke sebos. si Bustomi Sebos rokok, duduk sepak. bukan si Bustomi gitu Bukan mamang. Orang percaya tekan pemakai tak tuku kakan 10 pak dah. enggak ada sokor saya sirak Asal kebade badan kita. waduh makan gelutang orang Jadi siapa kita berdua limba dami? ngelih rabi di duruk kan dami dong tinggal keluar dari ismin Jangan harus sombong. apa oh Apa nih? harus sombong mana Oke. maksud lo apa Mamang sedikit wong Jawa ya. ya Amun iki rokok Surya, gudang garam Surya. gudang garam Surya Amun bahasa-bahasa mamang weruh. Oh, berarti kan muru ning rokok gudang garam. bisa jadi nguruk iki Gudang garam Surya. Kau kita takon mamang. nah Gudang garam Surya. iya gudang Jere wong kene gudang garam. gudang garam Mamang marulu gudang garam iku. Ari gudang iku apa? tibang babaden mo ko namanya gudang biar baru oh rebel wih melotot tibang gudang dong tatakon gudang itu tempat barang-barang segala-gala di dokon yang gudang itu tempat Jadi gudang iku tempat. lah iyalah gua gitu loh Duh, tuh jadi bicara-bicara ke pinter. gua ya tuh jore menurut perigel be konon Gudang itu berarti tempat. Berarti ikut gudang garam Surya. gudang garam Ada Surya gudang tempat. tempat Beruga gudang. apa Garam ke Jalan Jakarta itu apa garam itu? tibang garam Iya. jere wong Jakarta garam jere kena mah uyah Jadi wong kene uyah. uyah Berarti mamanya gua ngerokoknya tempat uyah Surya. hei rokok Di sini itu juga. tempat uyah Surya Jadi gudang itu apa? tempat Hari garam. uyah Ini tempat uyah gua ngomong ngerokoknya kun. Lalu tiga tah.
Ih, belkes deh. Iya bener ora iku. Lah ya mau bener orang emang orang. Ki, saiki sok kenapa mamang tuh? Ki rokok ki. Ki bir sebatang iki. Iku 2000. 2000. Ngeteng 2000. Ngeteng. Amun sebungkus pira? 24. Bungkus ku. 24. 24. Empat Sebatang ribu. iki. Sebatang 2000. 2000. Amun dibungkus Bungkusku 24. 26 karo gas. kon. Ki rokok ki. Heeh. Elok kan tukunan di mamang rinde ku. Ning iku ning material iku itu kono rokok. Kan takon. Aja kabeh di warung rokok majane cilakku. Rokok ditakon ning warung rokok mah. Takon rokok iki ki. Atuh iya, Tukun warung. ning warung. Rokok ki. Heeh. Elok kan mamang ada rokok iki ada tuh kita duduk ki. Duduk nih nyolong iku ya. Yo kepeselok-peselok sih ya bongane rokok kita sampai entar ketatakon. Make kelingan dia lingaken nih korisin. Wis mau udah ngegerunak bae ya. Iku lah kamane. Biar kita ki. Apa nih di mana? Ki. Oh, iki kok dikit. Ki. Kita bebaden mamang ki. Mamang ngerokoknya. Lah iki ngerti apa kan saja. Kita iki mah. Becek dikit ng mamang ki. Nih, gimana gua Kagum temen sih lagi telimbang. Ya kan aku sih dawa ku. Lah udah iki mah dicek kali gua dibuang iku masih dawa itu saya. Ki. Lah kita ngenyot apa kali dah? Ki, engko nang nyoti iki. Cekelin mamang ki. Cekeli. Ya wis. Tapi kita takon ning mamang. Heeh. Mamang ngerokoknya gudang garam surya. Udah ngaran surya. Saiki kita takon ning mamang. Iya. Mamang gudang garam surya ki. Nah, Rokok ki mamang ki ngarah apa nih? ngarah. Amun mamang kebada tak tukukan rong selop. Wih ngarah dikenyot. Iya bisa. Enak pas mangan bener. Dudu Rejan. Dudu. Salah. Salah amun kebade rong selop tak tukukan Rokok mangara dikenyot teh ka anak pegana dudu enak teh ikune. Salah Ini dudu. salah premen sih rakin. Ya salah nih men. Maksud lu premen salah he. Dia kebade kesel orang mamang. Ya wis kesengarojan sih rakin melotot-melotot iku. Ki, mang, ningin tintiga lakani Sadang, lakani Cikande, lakani Pemerayang. Heeh, ngarah apane? Wong ngerokok mah kapegang ngarah dawane. Ku, le. Kali dawa mah kurang hidup lah ku. Tegur kan ku. Heeh. Atuh iya ku. Yang ngarah dawane ku. Oh, kana. Mau aku enak kan? Iya. Ngarah dawa nggak dicentak mah ku. Enggak ati ku. Ada cinta enggak gitu. Kita neng di Oh gitu lebih baik ya. ngomong lah kemana kuat tuh. Apa nih? Rokoknya lah kemana? Jaluk mbak besi belajar. Nyembuhan berangkat. Jadi mamang kemaukan apa kan? Biar sekian yang gak jaluk mana ya bang. Dia siapa nih? Kita. Ngomong konon. Iya. Kan jaluk maning. Menta be. Yang jangan minta be kono. Iya cek, jangan menta kalau ngejaluk mah. Iya orang jaluk maning kemana ya be saya sana masih kono. Apa nih? Anas ya sana. Wadah ya. Harus dikenyat kan? Apa nih? Sunduk penting. Gara-gara sirah itu nih, pulang kemana dibuang. Dia kan Atau kabeh kecil nih, waduh. Maafkan aku rokok. Bukan salahku, salah Said. kita mau Oh, bener. Putih. mau kita mengerokok ke sempurna mil. Wih, sempurna mil. Gua ngerokok ke sempurna mil. Diantar itu. Wes, man, ya sedot. Puji gawe ko. Ora teger jores siji kroro.
Aripe kita biasa. Ye. Kok ge bocah ngono. Pak, duduk. Jane duwe putu si jelenger kuwi. Sakir dong. Pak, mau mau ke Bade. Mau ke Bade. Iya. Mau tak? Lalu kita taruhan Mamang. Iya. Karena digaji itu sewang enggak? Iya. Karena diganya sudah. Iya, disuruh tak. Kok lo kamu ngerokok kosok apa nih kok? Gua ngerokok sok apa nih? Rokok sok apa nih? Iya. Sok dikenyot. Salah. Kapan bener lagi tegi saya? Kan balik. Gua ngerokok kosok apa nih? Wah, salah ketemen sih lagi saya. Segala-gala susah. Kalau rokok mah sok apa nih? Sok dikenyot, sundut, susut. Salah. Dingin tiga gua ngerokok maki. Wah. Gua cekal maning ba. Iya tak cekel ko, tak bulan mamangku. Oh, dingin tiga gua ngerokok mah kusok, bepoto terbuang ko kon. Dikunin di. Ini perusak rokoknya itu. Nah, Ayo apa maning bae sing ngarep itu. Ndas kita itu berarti sampai itu. Sebab. ada orang kebade aja gitu mah terus. Ini di. Tunggu kok di sini. Antigen kita nggak Arya patok aja disulutin ke rokokku. Cuma Yung orang bisa dicegah aja waktu. apa nih? Bung waktu pengen maksa aja. Waktu ya wong kene maning di kuku. Wong pur ku ayam pada. Hari kita. Itu memang mau watuk di pur. Wah kecil kah? Ini dia ada terbatuk di pur pengen. Hei, wong mah amun duwe penyakit aja mandu 1.000. Heeh. Udah buru-buru berabat ke. Apa nih berabat berebet itu? Ah. Gue rapat aja berabat nih. Jundel posisi. Hei, kita liwat kelokan kayak. Kan ngeberanang merek ya kan? Apa Jalan kelokan. merek apa itu? Memang dia pengonan eman di 1.000. Penyakit dingu-ingu. Wih, siapa sih mau penyakit Said? Dan di jalan kelokan kak. Menteri Keliningan. Biar merek kita berarti ngecek non kali kak. Menteri Keliningan anak. Iya. Anaknya Menteri Jaipongan nih gua anak Said. Klinik aja Keliningan. Klinik berarti ngecek njos. Klinik. Iya sih. Minggu kayak mas kah? Ayo baca. Tuh kayak mas pasti memang. Buma. Kayak mas. Wong gue penyakit watuk tinggalan orang berobat meranakan rumah sakit sekabihan kergang serang Rumah sakit umum jamun. apa Dua kali kena. siapa bukan? Hah? Orang gua sok sih cuma Apa nih? enggak pusing sering. Cocok tidak kuda tak kono. Lor kecil lekar lain wis kayak Jeci dilelui. gitu leh mesti pada turunan cilik. Kayak pilus. Jacang dileg nih sira. Nekeli. Apa nih? Kumpul sira nempel ge. Nempelin ning siapa? Ning kita. Dong condek cirang nempelin Kumpul siapa? siapa? Nah kita gemetus merono. Kita simpan gua. Atau iya. Pakai uang, konon aja uang.